قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. دعوة شهيد رهبر صلاح الدين أساس وان دانين إيرو بجاسرات وان بفداكاريا وان بخوينا وان پر ساغلمه پر قوية رهبر سرورمه پر ميربون پر جسور بون دو حب كسان دو حب كس رونشتنه دو حب عالم رونشتنه جهدور وهاد بيجن جبرگ افانا ناشی بون گنج بون لدعوا خدا خودی درد کتن جهدور وهاد گوتن او فهمدل کرن دگو سیدا افانا به چی خو باورن سیدا جیدن رد گوت افانا پر جسورن وانا پر میرن به میرانیا خو به جسارت خو باورن هگر میرانتیا و جسارتیا حسین و صلاح الدین هیت تنبا بلکی ایرو امج تنبانا ایرو بلکی امن کاریبان لفر بجیفینا دعوا و اساسا جمر میراث اشتنه جماعتا جمر میراث اشتنه و قلعك ساغلم لسر نگايه لسر پیايه اصحاب رسول الله و هاد بیجن ده حربه ده حرب احد ده روجه زور و زحمت وقتا امدکتن تنگاسیه ما خداوت پشت رسول خدا اوه پیوا جحازت عالجی و جحازت عمر جهاتیه هگر ایرو قالاوته کرن ببرکتا وان شهیدایه بمیرانتیا وان شهیدایه ایرو سرمه که بیش امکارم خو باوجن پشت قلعه جماعته گلی مسلمانا لسر دنیا گلک دعوتشی عمر بورین وک حسن البنا سید قطب مفدودی شیخ سعید و گلکی دن خدمتا وان نایج بیر کرن اگر امر دعوه صلاح الدین بنرن نکمی دعوه و مسلمانایه اگر صلاح الدین و شهید رهبر لپاکستان لمصر و یا لبلدکی دین اسلامی خباتا اسلامی بکرنا اوه توه دنیا بگوتانا کی عبادتش خدا که بروه باستانه به خدا هر دائم هی حی و قیوم تو وقتا نامره بلکه ev Müslümanana şehit ketin geldi Müslümana lebele davavan sürekli heye devamı heye İro emni dava şehida khodi der nekevin ev davavan ne muhtacimeye Khoda ne muhtacimeye em muhtaci ve davene rehberimin ev dava geleki azize jibo geleki azize me azize khodi ida kurbane de أجل صلاح الدين أبي أم تبدو الشغلينة أما فالي هربون منك حياة عوي أخلاقي وي أمي ببجين يعني أم چند سالة تبدأ دشتت ماك الجمع هبو أو محاسبة دبو أجي وكيدن شغليم ما تبدو هبدو دي ما بي الحمد لله ما بي ديني خوش ناس كر إنسان كي پر باش بو إنسان كي أخلاقي وي خوش بو دم محاسبة دبو محاسبة بري معاشي إشياء معمورة دادن نوع نها قد ماتی که دیا فلان دبو معمورة دا بودرو بری یازید دا یا معموره دا انسان کتن سری چون معاشه خود استندن ایجا وقتا که چون معاشه خود استندن معموره قال که وقتا الناس الحدين با قال لك خيرين دو تك كفن سري وفلان وبيوان وبريوان تمام نداني ايشا فقد راس الحدين بهاتا صلاح الدين جي ددا ایشا مزگین داده هفدو وقتا می بچه می پره خواب بسنده دگو مدگو لاو کی ایرو پراده دگو صلاح الدین داده دگو صلاح الدین داده گشم مزگین داده هفدو اخلاقی و خوش بو کی جا بچه دگو تو چاوایه تو چلویه خیراتن تیهل داده پره وان تام داده و زیر دگو در خودش ورازی بوش دگو خودش ورازی به و جابوی های مزگین دا ایسان کیوانی بو اخلاقی و خوش بو حوالتیاوی خوش بو متف ده حوالتی دکر ام تبدأ ارتباط كده بون روكي أشوم محاسبة بكربوش إيش در كتبه وشاغي أشوم ديار بكربو إيش يري بكرو محاسبة بو أشوم دايروان أو يكيدون رنشتي بو هذال كيبو هركزانه رنشتي بو أو هاد بيشيام دريل مفكر
شو جمع رونشتم ملين نريسة سريوان رسمي مالا خديل سريواني مغويا أبيا رسمي أبيا نجي ريا مالا خدي شما هو إيه مالا خدي عني فرا قواري وري خبرته يقول نجي إيه مالا خدي فقط جمار مالا خدي سريمي أم رسمان نادن سري خياني مغو رسمي دائرة يجرق رسمي وي رسمالي به ويجواني جو أم رسمان سري خو مالا خدي سريمي جابيها ويمطر بيفين وخد تعالى جمع قشة رازي بيجي بخيرة ويجي ما إسلام ناس كير وخد تعالى مجال بر شفيعته ويجي شفيعته لكن إن شاء الله شهيد. Buraya bir şehidin şehadet yıl dönemini kutlamaya geldik. Bizden öyle bir şey istiyorsunuz ki yerde bizim unutamayacağımız, gökyüzünde meleklerin unutamayacağı bir insandan bahsetmemizi istiyorsunuz. Buna da dil gerçekten yetişemeyebilir. Yani kendisinden sonra okyanusa taş attığı için bizim işimizi daha da çok zorlaştırdı. Tabii ki her zaman Şehit Selahaddin abinin fedakarlığından, cesaretinden, imanından bahsediliyor. Ama bu fedakarlığı, bu cesareti, bu imanı nereden getirdi? Aslında ilk başta fedakarlık yaptı yani. Kimsenin yapamayacağı, dünya malında tam olmadığı, yani o fedakarlığı yaptı. Tabii bu fedakarlık ona hem cesareti, hem feraseti, hem de imanı getirdi. Tabii başta dediğimiz gibi biz bu azizimizi ne kadar anlatsak da dilin kelimeleri yetmez buna. Allah bu tür azizleri başımızdan eksik etmesin. Biz ondan razıydık. Allahu Teala ondan razı olsun. Şehadeti mübarek olsun.